Ono što u Americi ljudi znaju kao founding fathers, očevi nacije. То, что вот в Америке называют founding fathers, то есть отцы нации. U Crnoj Gori je to bila dinastija Petrović. В Черногории вот этим являлась династия Петрович. I gotovo svi vladari dinastije Petrović И почти все правители династии Петрович za vrijeme 300 godina njihove vladavine u Crnoj Gori su Rusiju uzdizali na pijedestal maltene božanstva. Они ставили Россию на пьедестал божественную. Sveti Petar Cetinski Святой Петр Цетинский. je na svojoj samrti Crnogorcima je poručio: Он оставил завещание черногорцам. Molite se Bogu i držite se Rusije. Молитесь Богу и держитесь России. Вот будьте рядом с Россией. Evo, iskreno kaže, zato se naježio dok to pričam. 300 godina nakon toga Crna Gora je pošla putem izdaje, zahvaljujući pritiscima iz zapadnih centara moći. Otuda imate mržnju prema Rusiji kao glavnu međunarodnu politiku u Crnoj Gori. И это вот ненависть к России, это как вот основное направление политики западной. Iako većinski narod u Crnoj Gori nosi Rusiju u svom srcu.